Так, мына. Assalamu alaikum dostlar. Hurmatlı mekendeshler, ikinci çağrılış. Bugün 2022 yıl Пригородный, Бишкек шаар, Пригородный мал базарындабыз. Ол ечкиден баштайын. Улақты ечкиден. Қанша сұрап атасыз бака буга? 6000. 6000. Қаншаға бересіз боло турган? 5,5-га берем, 5,5. 5,5-га бересіз. Улагы менен экен, а? Улагы менен. Мына козулар бар 6,5-дан мына. Бул чарба козулар 6,5-дан. Çarba kozlar, ha? Bayka aldınız mı onu? Bunlar erkek ırgaçlar. Erkek ırgaçı. Bu kança aylıklar? Bunlar endi kança aylık boluplar? Hem 2021'lerde. Жақсы. Аласы ба екен ыргачы? Men video atartam YouTube'da. Sizdeki kança bayka bunlar? 15'ten. Bunlar kança aylık? 1 yaş bollega 2021'ler. Mına. Şu kozlar 2021 15'ten deydi. Bunu düşü beresiz de bular da. Düşöbüz deydi, жақсы. Biz bazarın içine kiremiz hem. O ırgaçı erkek mi? Ыргачы. Erkek. O ırgaçı kança? Kozu. 13.000. A bulçu mına? Toktu 14.000 deydi. 13.000, 14.000. Жақсы. Ama o kozlarça? 13'ten. O. Bu da 13 be. Жақсы. 13 deydi. Tak. Bu kozulu koyu baka bu. Kança bu? Kozusu men. Koy kança atış? 4. Koy 4. 30.000 deydi buna. Kozusu men. Semiz kozu gün. Mulaka dostlar. Mal bazarın içine kiremiz hem içine. İçiden sırayımız. Burgaçı erkek mi? Erkekler. Bayka kançadan oldu bular? 43,5. Ekoğu 43,5. Ekoğu 43.500. Başta 22'den bol kalat eken. 22. Tak. Aldın mı? O. Satıptasın mı? Kançadan mı eken bular? 7.000'den. 7.000. Urgaçı erkekler? Urgaçı. Urgaçı kozular 7.000'den. Жақсы. Pazarga mı geldin mi? Abdurrahim. Ben görmedim. Onu sırayıkçı. Kança oldu baka? Sizdeki? Kançadan mı oldu? 9.000. Жақсы. Қалайсың? Жақсы mı? Гадикті алып тұр. Меранос. Nerede daha çarva kozlar, kozlu koylar turadi. Qancha an ekan bular? 18? 18.000 yani. Жақсы. A bu ulaqlarcha? Sizdeki aka? Qanchadan? Bular 4'ten 4.000, 3.500. Жақсы. Diyor koşuyorsun. Bular qancha ekan qo'zi? 6,5'dan. 6.500. A cho'nguchi? Çoğu del 6,5. Eko'ni teng, ha? Alasınlarmı? Videoga tortamiz. Irgaçı. Sonra qilib o'tamiz, bo'ldi. Yo'q, men videoga tortatam canım. Bağısını aytıp. Bağısını so'rab. Eski qancha oldi aka bu? 11.000. Qancha et berib qo'yapsiz? Serka ekan. 35 kilo zaпрос. Zaprosi 35 kilogram beradi deydi buna. Bayka qo'y qancha oldi qo'y? Koy satam. A, satasizmi? Qancha? 11'de. 11.000 ga. Mana, bayka 11.000 ga satam deydi. 11'in çok. Tepe cho'ng ekan, serka. Onaki. O qo'y qancha ekan? Qozu. Qozu bu. Qancha? 35 ming. A, volchi qo'y. 25. 25. Qozulu bu. Emek. Boz, geç boz. Arıqroq ekan, em qo'ydi deymi? Ortadi. A, bu qo'zlarcha? 15'ten. 15'ten. Jay Жақсы. Jay qo'zlar ekan buna. Onday olgan. Var paroda var qanday? Araşanlar. Araşanlar, ha? Mana quloqlari uzun ekan. Dağı barmı yo'qmi satqılık? Barmı? Anda nomer beresizmi? Aytыңыз. 0505 0505 650 650 999. Aybolot. Kechiresa? Alato bir Novopavlovkada turadi deydi. Жақсы. Bozorning ichiga kiramiz ham.
Barata'dan endi kiremiz. O kozu qancha ekan, kozulu qo'y bu? Kozulu qo'y. Qancha bu? Qancha? 22. 22 ming. Bular qo'chqor burg'achilarmi? Qo'chqorlar qanchadan? 18 dan turib o'tadi. 18 mingdan. Yaxshi. Bu to'qtuchi? Yo'q qo'chqormi? Bu qancha? 10. Bayga aldingizmi? Qancha oldi? 17,5 ming. Yaxshi. Ha bu qancha ekan bu? Romanovskiy. 12 oldim. 12 ming. Qo'chqor bu? Qo'chqor 12 ming deydi. Bu qo'zichi qo'zi qancha ekan qo'zi? Bilmayman qo'z neydi. Esi yo'qmi? Belgili bir yo'q ama. Qancha so'radan jigit? 8,5 so'radim. 8500. Tak, bu yerda uloqlar bor. Echkilar qanchadan bular? Uloqlar 3,5dan. Uloq. Echki 4,5. Echki 4,5. Ha, qo'zilarchi? 8dan. Qo'zilar 8dan. Ha, bozorga kiramiz dostlar. Bu yerda sari qo'y turadi. Taqsir qancha oldi ekan? Mana shu Qo'chqor. 8500 da bo'ldi qo'chqor. 8500. Baka siznikicha qancha oldi? 10,500. Bu qo'ylarni qanchadan so'ratasiz? 15 bu 25. 15, 25. Yaxshi. Bu qo'y qancha oldi oqsoqol? Yo'q. Qo'y 11. 11. Jashili kishini oqsoqol deb yubordik-ku. Echkilar qanchadan? Echki bu 7000 bu 15. Yo'q. 7000, bunisi 15000. Bu bo'z o'xshaydi. A semiz ekan-da. Semiz 15000. 18 bosh. 9000 so'mdan berib açıq elə da. 9 tane uyda götürüş, men ondan biraz şükürəm, açıq elə. Uloqqa tartqanga bo'ladi ekan, ha? Ulaqadağı, soyğunqadağı, baqqanqa da liboy жағынан. Teke kerak da uloqqa negizi. Ha bular serkeler mi? Serke. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday jigit? Yaxshi. Qozulu qo'ylardan ko'rib tartding bayki. Bo'ldi. Baskani ko'ryapsiz, so'quluqda ham bu yoqda ham qozuluqni ko'rib tartding. Bo'ldi. Только like'dan bosing'iz, like. Ha, rahmat. Mana teke. Uloqqa. Bu qancha ekan bu teke? 8000. Uloqqa so'ya turgan ekan. Teke. Serkeler uloqqa bo'lmaydi deydi, aytganda biri. Jazib tur. Alındı bular. Qanchadan bo'ldi? 7000 dan. Ekotek urg'achi va? Urg'achi. Tak, qozulu qo'ylar. Qanchadan ekan qozulu qo'ylar? 13500 dan. Mana qozulu qo'ylar. Qulajin qancha oldi? 43 bo'ldi. 43. Siznikichi aka? 43. Bunda 43. Aka qo'y qancha oldi qo'y? 14. 14 ming. Cho'ng ekan, ha? Yaxshi. 14 ming. 14 ming bo'lib tur. Bunaka qo'ylar. Qo'zi qo'y aralash. Echki da bor ekan. Va alaykum assalom. Bozor alami. Bozor alami. Qanchadan bo'ladi aka? Qozlar 8,5 dan uyda semiz. 8,5 dan uyda semiz. Urg'achi erkek. Urg'achi erkek aralash. Urg'achi erkek aralash, ha? Semiz bir tat ko'rinadi. Misol, mana cho'ngroq qancha ekan bu? Uni shu 11 ga sotib ketdi. A sotildi. O sari 11 ga sotildi. Yaxshi. Dag'i bor-da. Tag'i bor, to'ltira. To'ltira. Nomer berasizmi? 0500 0500 21 21 03 03 87. 87. Çalaverasizlar. Soyup jetkirib berem deydi. Dastavkada var ekan. Shu nomerga chalasizlar. Bayka aldingizmi qo'chqorni? Sat otasiz. Qancha? 25. Surib otaman. 25 ming. Surib otib tur. Tak. Bu qo'y qancha ekan qo'y? Esi yo'q. Bunaka. Qo'zi qo'chqorlar.
Bayga qanchadan bular? Kimniki? 10. Erkek urg'achi? Bor erkeklar, ha? Bor qo'chqor ekan buni. Aralash. O. Qanchadan bo'ladi ham bular? 7dan bo'ladi deydi. Bunaki. Qo'rg'on ichida turganda. Bu yerda bir cho'ng qo'yib turadi-ku. Ya qancha oldi shef bu? 15 lira otasi. 15 ming so'rab otasi. Yaxshi. Sevimiz at ko'rinadi. Qanchaga aka qo'chqor? 45 ta. 45. Tak, parodasi qanday buni? Paroda Gisar. Amonschi? O'ziz. Bunda 45. Tishlari qanday dedingiz? 2 tish. 2 tish qo'chqorlar. Qaysi kanal? Bozor alami degan. Nimaga? Assalomu alaykum. Amons qancha qo'chqor? 12 lira bu. Bu 12 ming. Yaxshi. O qo'chqor qancha ekan bu aka? Ha? 50 ming. Tish qanday? 3 yaş. Parodasi qanday ekan buni? 200 kilo, ha? 50 ming net. Bozor baho berdi. 35 berdi aytman. 20 ekan. 35 ga berib qanchaga bo'ladi? To'xtaydi. Magazinskiy bahosi. 40 dan jo'g'ori, yaxshi. Voga teka qancha teka? 13 ming. Yaxshi. 13 ming. Opa, olindi. Yo'q, Santos aka. Qancha? Hozir 250 ming. Yashi qanday yash? Yoshi 8 yash. Neleri var? Alamanlıqdan. Alamanlıqda tutat, ha? Yaxshi, bu yerda jurgan. Son. Yürü sonunda. 250 ming. Nomer sırası aytınız. 507 0507 95 62 95. 95 62 95. Adlette paylaşırız aka. Adlette baylanışı öğretsin. Çalı öğretsin. Bazar ağlamı dedim. Bozor olamı? Yok. Şu geldi anta makine aldı. Like'ı basınız. Tak. Tak, bu yerde ben alındı uşaq. Qanchadan bo'ldi? 689 ming. Yeleke kaçadan aldı? 89 oldu. 6 baş. 6 baş 89 ming bo'ldi. Aha, qozulu qo'ylarni ko'raylik. Qozulu qo'ylar qayerda bor? Bu qozulu qo'ylar qanchadan ekan? 17 ming. Qanchadan beresiz? Kelişken bu da. Bu qancha tishlar qo'ylar? 2 tiş, 4 tiş, 2 koy hoş geldin 6 tiş. 2 qo'y 6 tish. Qolgani 2 tish, 4 tishlar, ha? Yaxshi. Aka qancha oldi? 31 qozisimi. Ko'tarib oltir qozisini. Tak, yaxshi. Bunday bo'lgan qo'ylar. Qozulu qo'ylar, qozulu. Mashinada da turadi. Shunday bog'lar bugun dostlar. O qo'ylar qanchadan ekan aka? Kimniki ekan bu? Varni ish yo'q, bilmayman. Assalomu alaykum. Qo'zlar qanchadan? 6500. Urg'achi erkak. Urg'achilar, ha? Bultirqilar da bor, ha? Qancha oylik to'shna? 6-7. Aprelga 1 yaş bo'ladi. Yaxshi. 6,5 mingdan deydi. Naka. 11 ga berem. Qancha oylik? Mayski. Mayski 11 ga berem deydi. Parodasi qanday bu? Parodası Edilbay. Edilbay. Edilbay deydi. 11 ga berem deydi. Bular sizniki yo'q? Yo'q. Benimki emas deydi. 26. Qancha so'ratasiz? Şu takpaqlaç.
Жö лицоңуз тартпайм, мал деле тартам мен. Макул айтып алыңыз. О, сатылды окшойт. Шөп, кечиресиз. Кайсысы кетти? Канча болду? 12.500. Мына сатылды. Ысыгыны тарттым. Жакшы. Охо, бары кошкорлор. Бары кошкору бака. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Atmadın sen de durad. Var qanchadan aka? O'sha 27. Quruq 27. Var tishlari qanday yani? Aralash har qanday. Pazar alamı da kan. Ayasma aman daha birden kede öyle koyup ketken. Oyasman degende barku. Жақсы мына. Ондай болгон кошколор базар баа берди, сурады. Aldın 32 sonra. 32. Мына ке кошкорлор. Жақсы. Канча баш бар эми бакта? Onun мүйүзү өзгөчө го 9 бар. Мына ке. Аркар. Ne oldu sürekli tartayın. Номер бересizmi? Şöyle verem. Айтыңыз. 708 0708 650 650 222. 222. Достор чала бересиздер. Ушул номерге кошкор керек болса. Жакшы сатыңыз. Так. Сатылып атабы, алдыңыздарбы? Сатылып атат, а? Сатылып атат дейт. Канча болду аке бул? Алдыңыз сатылып атат. Сатылып атат экен. Жо, 3 сураган берген эмес. Козулук кой. Содолуп атат. Канча экен? 27. Базар аламы? Козулук кой. Байга канча болду бул? 110 миңге алынды. 110 миңге алынып тур үчөө. Арашан. Четко экен. Канча тиш экен тиштери? 4 тиш. Мощный экен. Жакшы. 110 миң болуп тур. Вот токтолор кимдики? Канчадан? Макул тартпайм. Ya kança oldu bu? Küçük çok gene. Kança oldu koy? 5,5. Arzan alıp dur. Arılar. Так, bu hazırda Afgansklar koy değil mi? Kançadan var? 30'dan 25'ten 20 alan. 30, 25, 20. Ular erkek kurgaçlar mı? Var erkek. Ama o kozulu koy eken ha? 15. Үйде бар bu da kurgaçlar. Ulaştan var. Afgansklar ha? Ek tiş boladı. Екі тиш. Жақсы. Афганский іздегендер қараңыздар мына. 15-тен дейді. Телефон номер беріңіз анда. 773 83 93. Şu номерге çalasыздар. Афганский. Так, олар семіз қанша камайка бар? 18'den. 18. Erkek urgaççı erkekler okşayt ha? Erkekler. Kozu koçkarlar. Koçkarlar. 18. Var 18. Arzan oldu deydi. O ketdi okşayt ha? Kança kamayka bu? Alın. Kança oldu? 9. Ha? 9. 9 mingga ketibdir. Ben aytayın. Sen kapı ol baba. Arada geç. Ha, 12 bola o. Oh, buna. Kozulu koylar. Bunisi boğaz mı? Boz iyi. A, bonusçu. Kança tiş? 3. olabilir. 3. bolası. Kançası rotası var? 35 bin. 31 bin biri var. 31 bin verdi. A, boğazı kaça? Bunu az zaman geçiyor. Şamale düşürdüm deydi. Varın parodası kanday? Araşan. Bir yaka ket. Suda ne hadi, suda hadi. Жақсы, үйде дағы бар mı, жоқ mu satılık?
Башка жок, а? Жакшы кой экен. Козулуу кой 35. Бул козу канча болду козу байке? Я. Канча болдуңуздар? 7 oldu. 7700. О. Прямо YouTube'га чыгарабыз азыр. Бул койлор канчадан? Я. Канчадан суратасың? 14, 13. Булар бозбу, кысырбы кандай? Bolzor, kızır var. Аралаш, а? Тиштери-чи? Тиштери кандай? Эки тиштер. 3 tişler, 4 tişler. 3 tiş болбойт, 4 tiş болот. 2 tiş, 4 tiş. Жакшы. Семиз аралаш. Үйдө дагы барбы жокпу сатылык? Үйde var da 200 başlar. 200 баш барбы? Алам дегендер кайрылгыла номерди сурайм. Номер айтыңыз. 500 0088 53. 0500 0088 53. Ушул номерге чабасыздар. Достор, видеону аяктайбыз. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Видеода ката кемчиликтер болсо кечирим сурап кетебиз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.